Ассалаумалейкум кадырман кыргызстандыктар, жалпы биздин көрүүчүлөр, Жылдам кабар каналынын катталуучулары. Кезек баягы эле сиздер көргөн Mercedes аралаш Camry Europace унааларына келип калды, аралаштырып тартып беребиз башынан баштап. Сиздерге сонун жаңылык туугандар. Мына жерде пирожки балары. Мына жерде BMW турат туугандар. Мына BMW насынан көрсөтөйүн. Бензинин баасы 63-төн 64-төн 60-га түшүптүр. Будан сайын будан ылдый түшөт, куда калса. Уналардын балары дагы түшөт жаңы жылдан кийин. Уже башталды туугандар. Мына ол BMW насынан көрсөтөйүнчү, өтө сонун экен. Көрдүңүздөрбү? Буга кандай бир менен айтабыз буну. Арчагын көрдүңүздөр, номерин көрдүңүздөр, Бишкекский. Мына ушундай. Ба Геопикан музыкасын коюп алып айдай бериш керек туугандар. АЭС Подаренбургом, фонтанчик, черным дельфином из жизни видит лишь его разбила, да? Мына ушундай. Ведь сегодня там крав все руки, депчи. Чилы канча, объему канча, пулу канча тосун? 2.5 типа. 2.5 тип, а? Чилы 91. Пулун айтеме. 5,5 миң сом, доллар, а? Сомга канча болот ошондо? 460 миң. 460 миң туугандар. Бир жүргүзүп, күрүштүр аркылуу иштейби, курулдайбы? Бир басып жүргүзүп көрчү. Так, газдан бир берип кой. Так. Все, болот бу. Мына ушундай. BMW унасы. Көрдүңүздөр да жүрүштү. Паралар да жанат экен. Сүйлөшөбүз. Баны кыласыздар, азыр номерларды айтабыз. Номерлар калып калыптыр, номерлар. Так. Телефон номерларды айт. 0553 79 84 79, а? Байланышабыз. Тез арада сүйлөшөбүз туугандар. Өтөйлө. Так. Мына ушундай базар. Мына жерде 211 турат. Көрсөтөйүнчү мында бир сиздерге. 600 миң сом дейт. 2002-24 объем. 997 менен 92-02-00. Көрөтасыздарбы? Так, 600 миң сом. Так, 211 унасы. Кайга канча жүргөн экен бул? YouTube алыпсызбы? Ha? YouTube aka. Ha, içkiye bu paralar. İşlerini alaylı aka. Lüktardan beri ha. Siz atlarınız, siz çağırmayız. Lüktar görüp atlar, salonlar. Kozmin salon. Buna şundan eken. Kanalları 600 mingdeyiz aka. Anca olup tutuşu. Nalcıların ne olgan? 10 ming. Ha, söz. 10 ming rasıqtı bu da son. Yaxşı. Baylanışabız. Düşüyoruz. Окончательный басы қанша болады? Түсесіз бе? 552. 552 бүтөт сонда. Так, мынаны да көрөйт, чек-чек турат, ак түстү. Бул Mercedes канча ака? S-класс ба? S-класс, а? S-класс. 55 менен 01-98-11. Так, 4 объем, газ, бензин. 186 миң пробеги менен баасын азыр сурайбыз. Так. Мына ушундай. Анан таксыр мынасы түшөт дедиңиз бе? Мына жерде эмне бар дедиңиз? Не дейсиз? Не бас дейби? Баллон түшөт экен туугандар. Баасы 9500, а? 9500 доллар туугандар. 8800 бүтөт окшойт мына. Көрүңүздөр. Gördünüzdür. Байланыш өресіздер, баны қыласыздар. 8800 бі ка? 8800 доллар екен тоғымдар. Баны қылы өресіздер. 9,5 деділі? Шын айты олпыз. Мына жерде S-класс, көрдіңіздер, Сешка унасы. Так, 97 жыл жаған 2-3 объем. 0550 мен 97-13-03 кен. 02-202. 2 деген
Nomur var gene. Так. Bahaсын bileydi. Assalamu alaikum. Taqsir qancha so'rayapsiz bu? 480. 480 ming, ha? 480 ming. 237 ming probegi bilan Mercedes Seshka bunasi. Qayerda yurgan aka Seshka? O'shto'la, ha? Qanchaga putyapti aytdi, bo'la turgan hozir. Qancha qilishdi? 420 larga, ha? 430 lar, 440 larga putadi. Mana shunday. Baylanışıyoruz. Tak. Tak, Mercedes yol tandavas. Qarangizlarchi. Tak, sol tandavasning bahasini qancha ekan? Bahasini bilmadingiz mi? Yo'q, so'ramadim. 2013 ekan, 54 bilan 50, 58, 52. 4 jet avion. Pulu qancha ekan aka? Pulu 35 ming dollar kemi var, ha? 35 ming dollar kemi var. Ne tamamlar? Hadi dur. 35 ming dollar kemi var. Ana shunday. Buni da ko'ringizlar. Qurg'urlardan hozir ko'rsatamiz. Sonlarni al joqda Mercedes 214 var. 211'ler var. Bunun yerda ne oldu tushunmaydi hozir. Bavulda da o'xshaydi. Так. Toyota Camry 55-kuzov 2016 amerikanец. Так. 59 bilan 25, 25, 23 nomerlari. Bu qancha ekan aka? 16,5 ha? Yaxshi. 16,5. 16,5 ming dollar. 16,5 ming. Çok çok. Toyota Crown. Mercedes 811 tuanlar. Hozir 211 ga boramiz. 211'din bahasi qancha ekan aka? Bahasi 9,5. 9,5 ha? 05 55 men 07 96 05. 18 bak abi bu. Ha? 18 mi? 18 kene. 18. Fittenle ayırması çok ama 18'e qaramızlar. Probeg 260 bin. 18 avtomat. Şef, dizel be bu. Dizel be. Benzin ha? Rasot qancha qiladi shaharda? 7,8. 7,8 shahar ichi, ha? Trassadachi? 10. Ha, shahar ichi 10. Ha, trassada 7,8 ha? Shahar ichi 10, trassada 7,8 gene. Mana. Ko'rdingizlar, baylanishamiz aka. Nomerlarga qilamiz. Mal yerda Seshkani ko'rsataylik-chi. Mercedes Seshka. Qancha ekan bo'lsa? 6,000 ha? Nomerlarga baylanishamiz, 6,000 dollar. Mana shunday. Probeg 213 ming. Bir avtomat. Eleganskiy. Şunday söylüşüyoruz. Panel alacağız. Sizlerden mi? Kaldı. Falan şans. Tak, gelin alacakka öteyli tonlar. Şurarak giyiningizler. Şimdi tamak vurular bep oldu. İşte tamak vurup kalıptır. Ne olmuyor? 210 kimden oldu ken? Sizden mi taksır? Kimden bul? 3'e 2 ken abim mi? Onları da gördünüzler. Falan şans. Tak tak, kimden oldu bu? Mamurlarga çalıp görüyorsunuzlar. 210'dun bahası belgisiz. Yeksi dağı yok. Nal kimden eken? Elegans. $341 bin probeg mi? Aka sizden mi? Salon açık ekan, esi yok ekan tuğanlar. Mal şunday. Memleketimizde bunalarning balaları azamlash kerak. 700 ga qiyin bo'lib qoldi. Bamba samuray.
Так. 702 мен 537609. Объем 3, 2005 жылғы. Тасыр басына айтып қойыз ба? Сізді тартпай табыз. Baştan tartıp hala. Kojun salon ekan. Так. 3 объем, а? Qayerda жүрген aka? Oshta. Oshta. Mana shunday. Samuray deydi. Samurayda istagini bayag'i Miyagi muskasini istab ketamiz. Так, nereye muskası var Miyagi? Patirali sanima namina damana degan muskası var. Mana shunday tuvanlar. Ver 800. 200. Qancha ekan aka bahsi? Bahsi qancha ekan? 8 ha? 8.000 dollar. 2005.